vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai waseani Ongo na radio Mulando Vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Si folamu mai Fayanoi abu oi Hilau namo lagu O alfia now Kusi bobo lanai taraina Jesus Lord now maka dia na nawai o abero tai na rodoma dani kufitomu oh Lord o ko farigita more lagu I'll fear now Fuagu kurikia I Calvary Nawane taakuri komayamu sinau Kuleka taufasi oh Lord adominang mai I feel it
Na radio bulan do vata totoka na tavi seroiando na serva kospeli rto mai langata tikani do na lawa mai na yatu Solomoni totoka na non rto mai veva kamaru taki tukani rto mai dola tukani na non de wasininga ona na kavibenaka ni moni tendendai do na madao da sangani mai veronga din doma tiko da sangani mai ve samati e ova kavibenaka na nomani da usiama tiko ngamai ambiu tukani na itukutuku so wakatelinga kina na tukutuku ni beboli na non rai tukutuku ni beboli na ve kambani so era mai ve toko ni tiko na kena didi wakitiko na non da bata batongo na radio bulan do bata rao kina ni da mai ve samati tukani na ve singa o kenda baki kemani o baka sama takali Stalin na vida na baki saoti nongu sendo kade baki tiko mai viti ke rondo vetal no bata ke nau latihan na ra au ngona randini vale ni Mr. Masime ke latihan na ra ke rondo vetal no kela na onau eta latihan na ra sange tuku no koe na singa tu no koe nongu lewa kila e ndondonu menda na wakawini wena kataka na visinga e ndandau mbadha kina se ndandau wakila ni bimbi kina na yango so na ngone sa ngutu na yalo ya na yango e sa tukuna mai ni sa odha ko e ndondonu menda na wakawini wena kataka tiko ni ndandau tobi mate mbaleta kako e ando na ngoni sala e tukuna tiko wikenda na kalau menda dhengu manda na yango ko sarangana kaya u sama ni nanuma mi usa dhengu tu manda na madha sa oti na buku ni tobi mate liu tiko na mbata ki tau e ne sanango ia ka nda ubaka binaka ni sarau ni nda mai vise mati talitiko e ne kabi binaka ni moni tendendai na ikatine ka rua ni singa ni volo February Madha binaka tiko kina bunga weekenda na madha ngo sombeka weekenda na ndanana maki tiko ne katini kawani singa sombeka weekenda e sanga soti ni ndanana maki it's just another day baka ndo ndakai tu so weekenda ia vakandu ni binaka tiko yani osretika mninda ve semati tiko ne kavini kua nonda programa ina ve kavini moniti me bakana kene bakarau doronga di tiko na nonde wasininga ona kartu we toko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force so yani sivi toka na va e na tini na miniti, 7-5 e na tini na miniti, ke rona mai veto ko ni tale tiko ani kena, se veto mani tiko ani kena ke Mrs. Titili ana i tini, e na nonde wasininga ona ni thawi kalawa, me waka e rito veto ko ni tiko kena na JJ's Food Shack. No mani toka ani ngou, na wuni nda kua, sere tika mni, ka waka vire vena ka tiko, e na no mani nda usiama tiko mai e na vei singa, no mani nda wasia tali tunga iani, vinaka waka levu, ke oni senge siama wau tiko mai, o kenda waki ke mni, ke na nonda wata ngo, ka uke reke mni, moninge wasia toka ngai ani na nonda tau wata, ndua toka ngana share, ndua na like, follow us, ke rauni uninga subscribe tali tiko ngā, ke na nito YouTube channel, e na veivu ke saratiko waka levu. Ai tavi sera katarawango erto na mai waka i tavi tuka ni kena na de laisea e na radio mbulan do wata. Ni sa siwetonga na tolu e na rua sangavulu ka rua na miniti ni mbulu vinaka.
Davoi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Daw rongo di kinanabi ulu tanga bimbi. Kan daw nrendre na kanabi talonota ki se unsay ena matanalevu. Ulu tanga ni toso kiliu. May boyong giti kan daw velabeti. Rongoda ni 7 na tinaminiti viti na bay Singatu City. 7 na tinaminiti ena bay Singamoniti Emerke. Na davoi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Rongodan dundunga and radio bulandova to San Francisco. May kauti kanda batamay. JJ's Food Shack. Itigo kedi kina nakakana mga bitki me bakana kokonda. Lobong benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalo sa tapioca. Nakakana po mga langi me bakana steak bakayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wada badina na kani kanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Bani manray pay kay na bungatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani Kinavato. Giritirito sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Vio Tolo, Dundo, Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ai, dong pula. Sabada viti kumbe na bangkarata-kataka. Iyo, dong pula vinaka. Sato sa vinaka sartiko. Sangai raurongo ni sangai yadomay na work permit Isa vinaka. Ena sang talaga nila ang gawin daw na nalaylay. Vitali mo nga ni sangati ko na pepa. Oi, santina. Ayaw saranga. Iya, ena bibuk sarvikli bukim kami da kilarau toke sona kami. Paleta na taka-taka retungo Iyo, di na saranga. Binangona nga menda daw warong kinabelong new and na radio bulan to bata. Nadama? Nabelong new and na radio bulan to bata.
na programa wakarotaki kando vital nota gikina na bei kame bukena non bangara kangaraba na itabi wakadakada kay so Amerika rongodi and bei kabi ni wakarombuka ni sibi na ba na tini na miniti bei kemundo Amerika sibi na dua and na tini na miniti na kabi ni lotu lebu bei kemundo e viti and radio mbulondo vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Doya no bina kana marama na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Wala san ba di kata-kata bina kasartunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serangan kori. Sono ngona santa bina kat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitu sana berata ni baga singelebu. Kitu sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw buka singelebu sa buka kabi, e baraw tayo ito buka manggo sanggay totokan na buno ni kana. May naman to ito ni ti, kanay buka singelebu sa buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Na radio mbulan dua vata samai votongo rusanga bulu kavitu na miniti mevana kaloko kenda wakike mnina senga isema botali tiko mai kenda dua tale no de wasininga ona na kabi benaka ni moni tende ndai ni katini karuani singa ni vulo February totolo wali tunga na tosoninga ona Valentine's Day na madhango na katini kavani singa vakadava na nomondolo mani sa vakasama taka tiko beka indona ka mona vakarotaka membeleta na nomondolo mani dombulu binaka na marama na turanga do sema tiko mai na kavini kua vikemando na marama au duangana nungu itala noa na moni madhawa nga senge o tingo ke to thaka songo tiko o tia o tina songo sa thaka mena sa samaki au via tal no tangani ko baleta ni kilani bunga vikenda to na marama to do sau ni kenda to darna no to sau na no to ivini bo to sau ni kenda to o kilani do dandu indu itu Iyo, so vikenda to vakai sulu, to darna sulu binaka, to kilani to vakai sulu binaka, to sauni kenda to vakai binaka, no to uku kena vekata leso, to te uni kenda to kena vakai binaka, baletangan ni kilani dona vosa babalagi vatungo, when you look good, you feel good, or when you feel good, you look good. Vaya, ia, so tale tikumbek enduatan ni beka na nanduatan itu beka na non vakasama, nira vakai sulu tiko ser sauni retiko membeleta na kendra kasa nir na reidi retiko mai na irambeka na watindra sena non rendo lomani sena non retau me vatiko na vakasama ia au ngai vakasama taksar na moni madau nga senge o tiko ndu na nitu songo kito sama ki o timai o tiando sarve kito rido ko ni lututu endona dona sau lututu endona sau sa tor dak saroko sa taronga saroko na sau ni vengo so lia saroko bu endona turanga senga ni viada so lia saroko bu endona turanga sange kuta sarna turanga go sange taronga wabo kita litiko ko na ni na sau go o tia rei sarma o tina tu na sarma ko Wei, o sini kilangor na nungu sau, o sini reda nungu andar na nungu sau, tu no kasianga o sini do reda nungu sau, sena dava tale o reda ngana matamu. Sa tala bo ngavi o nungu reda na matamu, Sa ko sarti ngaya Valentine's Day to nana makitiko kina na katini kavani singa, na singa rua mengo dava mbeka sa nomu na numa tiko membeleta na nomu dolomani, sena nomu ikasa, sena nomu itau mbeka, sendu mbeka o sa dava mbeka dindivi tu mbeka kina na dava mbeka sa no muito tiko membeleta na Valentine's Day na singa vuke lulungo vaka no ni vinaka tiko ani o no itaka se mani dava ngai sa tiko ni no muito membeleta na Valentine's Day ni na tiki tali tinga ni no mro tuva no mro na sema tiko mai kina radio mbulan do vata sera kataravan gona ve vaka mbula tiko ni kina ve wai se bushanti ni mbula vinaka na sema tiko mai Naui Island mai savu vakatela kina ve takayawa lambati vinaka na sema tiko mai na kavini kua bula binaka Panawati tuinga ono vou penga no vono ni sema tiko mikina na kavini kua binaka na sema tiko mai bula binaka Teresia Mandingi mbuli vakatelanga kina ve
Oke la langi-langi bekai, uni taka ni usada butan donu na damuni, langi-langi tui biani. Vinaka bakalevu na sema tiku mai, sebeli mbolan, rombulan vinaka mai pedaluma, wakata nga kina ve di Lady D, wakanuni vinaka tiku adi ve kimdo, na city levu San Francisco, totoka tunan raki, veke to na tomba levu San Francisco, na kavini kua, wakata nga kina ve tamai male ni mbula vinaka bola wakanuni vinaka tali tengah ni vikomuni senga talani ngule da vitiko ne sera kataravango Rosi Mbanuve we ngana vono ni sema tiko mai kina Rosi ene kavini kua ni taka ni mbula vinaka tiko ni taka talangani rongo vinaka tiko ani na mbeo liva ni radio mbula do vata sema ni asai buru davo ni sema tiko mai kina nduindi tiko na singa nduindi na ngauna nduindi tali tengah na vanua da wakabini vinaka ni rauni da mai vese mati tiko ena nonde wasini ngona vatongo ena vata na radio mbula do vata San Francisco me koti kendo vata tiko mai.
bulan 2 vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki pura-pura sema mai ngai waseyani. Davoi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Daurungo di kinanabi ulu tanga bimbi. Kanda unrende na kanabi talonota ki se usay ena matanalevu. Ulu tanga di toso kiliu. May iba ang giti kan daw velabeti. Romodan ni 7 na tinaminiti eviti na may Singatu City, 7 na tinaminiti na may Singamuniti Emerke. Na davoi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan dundunga and radio bulan duma to San Francisco. May kauti kanda batamay. Zenga dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu keka waka mamanta takatuna bengarabi. O ya kitu na kenda tu kakana. Laika na dalo na bisikete na rewa bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tu na senga tiku nindraiva se senga ni waka motoka kandau. Dren-dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart may Sacramento. Merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witartar ngayani na telefoni diwan 21-2-1-1 Cyberua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namo di telefoni diwan 21-2-1-1 Cyberua. Ertong garap talangan ikanalay waka suburian ni nanong yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Dombula. Sabada viti kumbe kana bangkara taka-taka. Iyo, dombula vinaka. Sato sa vinaka sartiko. Sangai rau-rongo ni sangai adamay na work permit eh. Isa vinaka. Ena sang talangan nila ang gawa ng doon na nalaylay.
Vitali matangani sangat tiko na pepa. Oi, Santina. Ayaw saranga. Ia, enabi buk sarvikle buke bukamenda kila roto ke sona kame. Paleta na daka retungo, Iyo, di na saranga. Binangona nga menda daw warong kina Belonga New and na Radio Bulan Tovata. Nadama? Na Belonga New and na Radio Bulan Tovata. Na programo wakarutaki kanda vital no tagikina na bei kame bukena non bangra kangaraba na itabi bakadakada kay so Amerika rongodi and bei kabi ni wakarumbuka ni sibi na ba na tini na miniti bei kemundo Amerika sibi na dua and na tini na miniti na kabi ni loto lebu bei kemundo eviti and Radio Bulondo Vata San Francisco me kauti kenda batamai. So enda sa sianga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lu taka siapa kaya kapitan neka kuni lo malenga saat tiukin dono menua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na jibgina me baka na karitoa waraisi na logo palu sami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabio kena koslo surua chutney gela ko patana kena pai nambani kay na menrai oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California era saranga no direct message virtu giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale saranga le to miku mena no mota na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California era talanga ni rutoli dili butaka ni ke mukatalo washing le busha wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. And Radio Bulando Vata na gauna sa votongo e walu na miniti me vana ka loko, to toka tunan raki ve ke tau en tai sena tomba ke San Francisco ngo, ia tuku ni tiku ngara wakarita ka tiku mai nandau nin raki, ni da tona wake la tiku indo tale na wanin raki sua, na kawini buke lulu ngo sana tiku bu tau tali tiku kina na uda buke lulu me adoba ani na mataka ni lotu lebu, o tia tu sana ge wake la tali tiku na raki uda tali tiku ngai na moni madhamba labu tiku veke tau in wano lebu ngo Amerika na singa moni ti mai ngo, moni madhawa ni wakadangidangi, na moni ti mai ngo, wakatokai tiku na President's Day, sena singa rando wakana numikina, na presidendi ni wano lebu ngo Amerika. E na moni ti mai ngo, koia se mani dhawa na moni tuba, e na moni madha ngo, me tau na numa tiko ni na tau tiko na uda, e na moni madha ngo, pe ke tonga, e na esai California ngo. Wakanuni bina ka tiko, se iwi ngā na wanua ni seama tiko me kina, sura tiko ni seama tiko ngā mai, si bina vai na tini na miniti, da na rongo da tiko kina, na iwa sininga na kando weto koni tiko kina, na Regional Pacific Islander Task Force, do mai kadhiwa ki tunga yani na wetu kutoko e so, era tondo ngan reba me da do mai wakana numi tiko ni kina, na usutu tiko ngani nonra to bengarabi na Regional Pacific Islander Task Force, o yana nonda ngarabi wakarara mataki tiko wukei tiko na senga wala ngani o kenda tōna i tō case e na ngoni ni witi tō samai wakai tiko tiko e na panoli bongo Amerika goe ra waka tali tunga kino ira mai na we matanitu se na we yanu mai na Wasa Pasifika ka wakatela ngā kino ira na matanitu e so wakai e sia ka anda samai tiko e na panoli bongo Amerika so we kenda tō tongo ali tunga mai wangande so e nda tō samai tu ka satu mai rauniu kai samai teki tali tiko na mai te tiko na waka ni kau e na wanua le bongo Amerika. Ia, awi tukutuku e so, era tondo we wakana numi tiko mai kena na Regional Pacific Islander Task Force, do me rongo di tiko yani ni sivi na vai na tini na miniti e na wea kawi ni moniti. Sivi na 5 e na tini na miniti, ke rona mai vital no tiko anikina ke Mrs. Titilia ni tini e na nonde wa sininga o na ni dawe ka lawa ka vitoko ni tiko kina na JJ's Food Shack. Kala na madha sao tino tiko bo le vale le usar na kau waka wilika tu e ndo na kanga i au kilani uni sana kila tali tu ngā vital no te kisar tali tu ngā waka lebu na ngone ka na vi moko e a dhaka ya mai viti na no na moko endo na ngone lewa ia o ke lani o nisa na seanga ni verongoa na dawe moku kina ngo na kanga o via kuta dhaka me kina na i tala noia se na vika ia adho ya baleta ni nanungu waka wili katu na
na bola vika so era baka bola tu ni so ke na visa vosa baka idoritu so enda rida bangona non bola sarli alo kata sara e tau sara so na vosa tau kili se senga ni dondono me tau tali tu voa intu ai ia o tianga indu laka me nuku baka sama isa enda do me wili katu so na itala no bango so na ituku bango e tunga na kandina ia o kenda tau na tu ali tu ni bango tu ia o tu yani wili tali tunga keno kem do me viti sandanga indo bola tu da toda tu e sona bosa da sanga tu nikila na vika e dina e athoi koe au ndo o sando baka mamasu tu mantanga ni kina au sanga nikila na yanga beka nuku baka mamasu se sanga o nitangani na baka bura baka sama tu goindo na kaundo baka na numero to kina baka liwi vale ninda bola tiko e na i bola mata dina ngani ko kila e senga ni onro vital no tiko ko beka so be kenda to e sandu rau kina be kenda to mi to bola tunga yani ane bola mata dona kaminda na dona numero tiko yani ninda baka we kani ke tu era tu na ngone era wili ka tu na di senga ni o kenda to ngana ngasi to be bola tiko ane bola mata era o ira saramandanga na ngone era na waka wili ka tu na vika e wala itu e na wala mata se na Facebook karena wili ka tu e sona bosa e tau tu e na tarunga e na dundunu menda tu na tarung kentuki na ana dava mbeka na usutu ni nonda tu wala tiko e ase na nonda tu wakanga taka tu se tau da tu e sona bosa ka tuke lani iko mandanga waka teki kona senga ni vina kata minan tu e tu da me viko na bosa e ai lewa sarana bosa e tau tu ko ngai au nui taka ni rau ni bera ni da tu wala tu dia vinaka mendu beka na kena tombali tu tombali manda se tu livi tal no tal manda isanango ni ber ni tongi bola na vika tu via bola se na vika tu vena no ya tu na numa ni vinaka beka se tu na vivu kiti beka ni tu bola ndor na bos endo ravaka endo vaka toka itiko era do kadibi tiko kino era nando bola tiko bango maleta ni tu senga ni vere mata tiko sa rau ngana bola tu me bai era na keyboard warriors ya na kena tuku ni sa rongo di tiko e na esa i buruburu ngo na se na buruburu levu era sa baka toka i tiko i ravau ya ke baka senga tiko ni kila endo baka sa baka mata uta kiko tiko beka e na nomu ndo bola se na nomu post e na Facebook se na bola mata ndo ngana kau reida bango sa na numa sartu iko do tu mandi kena nungu rai mo bola tu mandi ani mo tuku na tu mandi ani na nungu na numa se nungu rai Yo, ko nga ya sa ni wakatoka i tiko na keyboard warriors ni o ni bola tu yani o ni kila tu ni senga nindo e reidi kem ni wakamo ni vuni tu ni nge bola tu senga nindo na senga soti ni vinaka ko nga ya wakadaba ke wakamendu e tu da mai viko na poso ya ndo na nungu waka madala tiko ningo waka samataka do tuko ni vio na lubengu na waka sama ngā bango ke waka e tiko o koe ka tiko ya nro vital no taka tiko ngona vital no na wekenda sona ngona tanto vital no tu na kakasembeka waka sama tanga ngona ke waka e tiko e kia o koe ka nro vital no taka tiko e na tali taka koe na ka nro tal no taka tiko e asesenga ke wakai senga i senga ni ndondono ke wakai kukila ni na senga ni na wakamaru teki koe ni na wakamusia na elona ke wakai tiko i kia koe nronge vital no teki koe tiko then you're not supposed to senga ni ndondono me ndadavuta na vivo sa vau ya Oro ni kai ni waka talitu ngā kina na nomu bola na Facebook, Se na nomu post na Facebook for whatever reason. Ko ngā o ni taka ninda na ndonganga roni tiko, ninda na waka sama mandeliu, nimbera ninda bola se mo post taka ni balati niko na nomu iko, niko sa andonu tiko, iko ngā ndondono me rongo di na nomu rai, thambeka na nomu do rai na marama na turanga do sewa tiko me na kavinikua. Sa mai vandono na kaloko na Radio Mbulan do Vata, San Francisco, me koti kenda vata tiko mai, vinaka bakalivu na sema tiko mai, na kavinikua. Goana no do vata, ke wakai tu e sona kando, via wa sea mai, do na numa, menda na mai veital no kina, na non do vata, ninge vei tartaranga mai, senga na lenga, goana non do vata keve, wakambula tiko ani ve mela ia lutu nambiau. Vinaka wakalivu na sema tiko mai mela ia, ni sema tiko beka mai ve na kavinikua. Wakambula talitungani ve Kenny Tausasa, ni mbula vinaka Kenny, mbula vinaka Maria Loana Silaitonga. Vinaka na sema tiko mai watu koula na kavinikua, wakanui ni vinaka tiko ani ve Kimondou. Wakatanga kina ve Maria Loana
Vei Cheli nua magi. Bula vinaka, sema sartiko mai apia, mai Samoa, ene kavinikua, waka nuni vinaka tikani vi kimandou. Bula vinaka vani, di waka dengu, waka nuni vinaka tali tungani vi kimani, senga talani ngula dhav tikina choketani ndelai, vengana vanua ni sema tiko mai kina choketani, vinaka na sema tiko mai ene kavinikua, waka mbula tali tungani, vi kimandou ke sara na turanga na maramanda sema tiko ngori mai Fairfield, California, waka nuni vinaka tali tungani vi kimandou, bula vinaka dhira motokana, ki kimandou ke na leoni matupu vale wakanuni vinaka tali tengani ve kemenrau na matupu vale vou e Rami ke Luisa Tokalau vinaka wakaleu wakanuni vinaka tali tengani ve kemenrau e na kavinikua mai Fairfield senga tala ningula tavitiki na seko na ia takavesi malombula mai watuanga wakanuni vinaka tikani ve kemendou wakatelenga kina ve waise Bushanti se masartiko mai Naui Island mai Sabusawu ndong bula vinaka takai Aulambati wakatelenga kina ve Panawati wakanuni vinaka tali tengani vi kimani ane kavinikua bula vinaka anti ane wakanuni vinaka tengani vi kimdo na family mai Sacramento oni takani ondo bula vinaka tiko tekubu vinaka tiko na embaki vo ngo tose vinaka tali tengana dhula ke wakai se vala tiko dhula wakanuni vinaka tali tengani vi kimdo ane kavi vinaka nikua. Ni uluma tuwa ni nongu
If you've been in a car accident, Sandro takiaru Leina nono semikaru Au Yu komole awana Ko Muile dava kelena Gambakin daru sasinita Darun dawe kaurilinga Dali que venga, no muy bola, pangolaba, tamamagai lutukira, kambungalo mani, kosamai milutia, au, miu komole awana, ko, muy levaba que Makin daru sasinita Darun dawe talurilina Wakalolo maninana Wakalolo maninana Wakalolo maninana Wakalolo maninana Wakalolo maninana Ongo na programo Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulundong at San Francisco na Kauti Kenta Patamay. Nandi wasiningo na bakarutaki me bakaindo wito ko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force gondo na isongo-songo ka arton do venga rabi tiko non rato usu tu tiko ni venga rabi o yana non da bakararamataki tiko non do bukei na ngole mai yana bimatani tu eso mai na wasa Pasifika kanda mai sasangam bula tiko da mai wakai tiko tiko ana vanua lewongo Amerika yana tambana ni Regional Pacific Islander Task Force ongo venga rabi tiko weekend to e California. Ando mai kada baki tiko yani kina na vei tuku e so ka artongan driver me mai waka sabui tiko yani me rau tiko ni da wukei tiko kina na kawai tō kei kenda na ngole mai viti anda tō sa mai wakai tiko tiko ngo na i tuku ngau ya me da waka na numi tiko yani
Wakarita ki tunga ni na wakaiduri tiko en dua na nonda tō ngobi kenda ke de sara na ngoni tō kei kanda sami wakaitiko tiko ngo wakambimbi tiko be kenda tō e California senga nindo wako e kina na ngoni tō kei mai na Bay State tale so ke waka ndo na tiko e California e na moni madhao ya na wakarawai ne ka rusanga wulka tolu ni singa ni bula machi. Wakarawai ne ka rusanga wulka tolu ni singa ni bula machi e na wakaiduri tiko kina in dua tale na health fair. Dua tale na Fijian Health Ministry Fair, ke na matai a wakaiduri na Mbake Saoti a wakaiduri Petaluma, na Petaluma Recreational Center, a wakaiduri ke na madhaus e na Mbake Saoti, na kene matai, gosenge kene karua, ka ke tō sa wakanui tiko, wata ke rato na Regional Pacific Islander Task Force, ka wakatil ngā kina, o rato na isongo lotu, ka rato sa mai vivu ke tiko, rato sa mai ndua wata tiko, ka rato sa mai lewena tiko, na Fijian Health Fair Ministry. Na vi songo lotu e so me waka na wakata kirtona kia na nivou na Petaluma Wesleyan Ministry, wakata ngā kena o rato na tolu talitiko na i songo lotu ka rato sa mai ndua wata tiko, e na kia na didi waki tiko na Fijian Health Fair Ministry. Wakanuni tiko ni rau ni na okatali tu ngā kina na vi songo lotu tali so. E na tō la tiko na i tō kei ni lewu sara tiko na i songo lotu sa mai nduri tiko e na wanua lewu ngo Amerika. Ngo endo na nguni sala e rau ni nda tō ngole wata mai kena nda mai ndua wata. Au ke lani wunga na ngona e nda tō ndo wakame ndo wakalati tiko mai na nanda tō we wakandua wata taki na iadha ni nanda tō lotu e. Koe asa wakanuni tiko kena na Regional Pacific Islander Task Force, wakate ngā kena na Health Fair Ministry, ni rawa ni nda dua wata mai na i tōkei, baleta ka waka indona kai roni na wakandua wata taki kenda, o ia na nonda mbula, na i tuwa kini nonda mbula. Ni nda sa ngole mai, da sa mai tiko na wano li wungo, kai waka dirloloma kina ni wunga pe kenda na i tōkei nda sa mai tiko ngo e senga ni nda waka taka tiko, lewu sartu na wuna e senga ni nda waka taka tiko kina na veivuke e satu, ka rawa ni nda wuke kina na i tōkei, senga wale ngani o kenda na i tōkei, o kenda nda ngole mai na veimata ni tūtali so, kanda sa mai waka i tiko e na wano le wongo Amerika. Ndo lava tu na vei tambana so na vei vuke so na matangali vei vuke so wakambimbi e na tambana ni mbula me rau ni nda vuke kina me nda mai wakatau dhoka taki tiko kina me baleta ni nda na mbula vinaka ke wakami nda mbula vinaka e rau ni nangai tosa vinaka kina na nonda venga ravi e na vei tambana so e nda mai venga ravi tiko kina koia na Health Fair Ministry e na wakaidhuri tiko e na karusanga vulkatolu ni singa na machi ni karusanga vulkatolu ni singa na ngono go be tal nota ki tiko me sana wakaidhuri tale na recreational center Petaluma Recreational Center ka pono batanga ya wakaidhuri kina na Mbake Saoti ia e nangai wakandei taki tiko ya ni na tiki ni singa sa andei tuk ngau ya na karusanga vulkatolu ni singa wakarawai na karusanga vulkatolu ni singa ni bula mati na dhabasoti manda na wakaidhuri kina go era na sureti ni kina na wakailisi mai na vitambana ni mbula ke desara ka sema tu kina na Regional Pacific Islander Task Force me wakataka na Fox Home Health wakate ngā kena rato na Jewish Community Health Center mai Santa Rosa, mai Sonoma, wakate ngā kena na Sonoma Department of Health, na Alameda Department of Health, wakate ngā kena rato na San Francisco Department of Health. Na veitambana ke te sarongo er nangole ni kina na kena wakailisi mera laki venga rabi ve kenda tō na ngone ni viti se anga nindo na kai tō na soma tiko kina. Iana usutu tiko ni Health Ministry Fair, na Health Ministry Fair. Ni wasoti au do wakame BCC tiko biau na Health Ministry Fair se na Health Fair Ministry. Ia, na kena usutu tiko ngau iana kena sangai tiko menda mai buke na ngoni tōkei kenda na ngoni viti da sa mai wakai tiko e na wanole wongo Amerika me rau ni nda wakainga takeani na vei kai so e satu na vei tambana se na vei buke so e tu e na vei tambana ni mbula ke te sara e na wanole wongo Amerika na Mbake Saoti ka wambauta erto na tiko talangai ani e na Mbake Ngo
na tambana karto laki bengarawi tiko na kena dikevi na dalinganda na nomu i rongo sa tos tiko na mbaki goen dona karoni na wakabulenga talitunga na nondo tusengan i rongo da binaka na kae roni wakada meli dikevi manda na dalinganda tou kena rawan ina laki duan hearing aid sen daban beka na tu merto na soli wakasala kina merani na buke na kena wakabenaka takina non di rongo ni satos tiko na baki do talangana kau ke la ni bunga wakarita kamaya na baksawati yana na kena sangai merto na tiko talangayani so na dawi dabumbati kabakatelanga kena na kena lore na mata kena dikewi na mata na be kawa andon renre toka na nonda mai dikewi kena ka ketu sasasang sartiko bangu matua kito wakanui ni rawa ni na ngole talanga ni so na benga rabitiko na kena dikewi na mata kena bati na dalinga bakatela kena rauni laki tauri na nomundra mena dikewi na tumbu nindra na mati ni suka kena be mati taliso bakatelanga kena na hepatitis B ka bakatelanga kena na TB. Goin dua talanga na usutu ni health ministry fair na wakaidori tiko ene karosanga bula katoli singa ni bula machi na kena sangai tiko menda waka raramata ki tiko membeleta na TB so mbeka resa ngai ngoli tiko mai resa mbera tiko ni tora raona non TB test me waka ninda kilake di tiko na vi vanua ke sarenda na mai daka kina waka mbimbi tiko na tambana nimbula na mubenga rabi na tambana nimbula ena ngandrebe kina na nomu TB test mana waka rita kanio sa waka kai duru tibi ko indona TB test ya koya tona tiko talinga yani na singo yana ka rosanga bul katoli singa di bolomati na TB test ke na veka taliso and na buke tiko kina bakatelinga kina na be poraka ramo iso na bakaruta kitu merna laki bakamaruta kitu kina ravaka wili tu kina na luvenda ndage lako yani nangase menda laki bakanga taka na be tambana nimbule so karna tiko yani na singo ya menda laki dikewi kina. So mbeka resembera tiko ni ralo reba kabuni wai. Ni sa tiko mbeka Amerika, sa yambaki sese tiko mbeka na nomni tiko boli Amerika. So mbeka ni senge ngole ngamai, se manio ni ngole mai baka ngande, se sa raumai na green card, sembera tiko mbeka ni andolo reba kabuni wai. Ngoin dona ngona binaka mo ni na ngole ni kina, ni laki me tiko bu sarangai kiaro, ni na tiko bu kina na nomni lilo rei tiko bakabuni wai. Dona kai tondo vital nota ki baka lebungo, ni na kena bimbi me tondi kevi tiko bakabuni wai, to lilo rei tiko bakabuni wai, wakandua se wakarua, ena vi ambaki. Sa senga tiko na ulumbale na ngonongo, baleta ni ambaki ngo, sa tiko bu kina na kena rawa, ni on laurai bakabuni wai na medical sana rauni on bakale fomu tiko na medical kitu sangata litunga mertona tiko ani na bakale silesi ka rauni rtona bebuke na nomu bakale fomu membalata na medical ka senga kina ni na ngandrebi na insurance nyoli laurai bakabuni wai to kelake de tu so lebu na isau ni laurai bakabuni wai na mulaka ni balimbula so lebu dina ina bono lebu go Amerika ya sa vero rau talitunga ni to kila na bono go Amerika na wakatangende ni kilaka na nondale laurai bakabuni wai sambau toka sartok ngai na dona kene wakatangende karasa sanga mai na be mai na be se buru tali so mer mai bakang tak mer mai laurai ra mai ndike bikina ya oke to sa tiko rango tu na buni wai me tu le laurai kina na tambana nimbula era satu bakarau kento tunga tu sombeka bikin tu senga tiko ni tu sekila na bono mi tu teka bukina koe awe suri tiko kina, dona ngoni sala binaka ngoe rauni dole teko bukina na nomu lilo rei teko bakabuni wai, di kebe bakabuni wai, ke bakao, sembera sarangani o lure bakabuni wai. So sa lure tiko mbeka iso na kao, sengan reba tale, so mbeka na kain da loma taru taka tiko, ni ngoleani ni laki wakangataka na bibuke. Sen kena ngarabi tiko, da laki di kebe tiko, na mai na bakailisili, mai birna bakailisili, mai na vitambana ni mbule so, karena tiko yani na singo yana ka
ka rusanga bul katul ni singa ni bulo machi. Wakaruai ni ka rusanga bul katul ni singa ni bulo machi. Na wakaidur tiku I Penaluma ia nage wakandita kiani na address ni vanua na wakaidur tiku kina. Ka na numi ni Penaluma ni na rau beki mendo na Sirosombu mai, beki mendo na tiku mai Sacramento, beki mendo mai Sonoma, beki mendo talangai na I San Francisco. Rau talangai ni ndongo aleni kina beki mendo na tiku ngori mai na South Bay. Rau talangai ni ndongo aleni kina senga di wakui kina enduan counties, enduan state, ni ngoleani dalaki sota en wakaroa ni karusanga bul katoli singa ni volo machi en health fair sena health ministry fair Fijian Health Ministry Fair ka veto koni biuta batatiko na Regional Pacific Islander Task Force ke na Radio Mbulando bata ke na lima na songo lotu kartu sami lewena tiko na Health Ministry Fair dola tali tinga vi ke mani na vi songo lotu tali so oni na bia mai veto koni tiko en ken didi waki tiko na nonda to Health Ministry ninge vei tartar mai senga ni ndua e waku e kina. Sibitanga na vai na rosanga bulu no miniti na Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kanda vata tiko mai. Ongo na programa Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kanda vata mai. Dawo kalawa kay Mrs. Titilia Naitini Darungo di kinanabi ulutanga bimbi. Kanda unrende na kanabi talonota ki se usay ena matanalevu. Ulutanga di tosa kiliu. May boyong giti kandaw velabeti. Romodan ni 7 na tinaminiti viti na bay Singatu City, 7 na 5 na tinaminiti na bay Singamuniti Emerke. Nadamoy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan dundunga and Radio Mbulando vata San Francisco may kauti kanda batamay. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gorasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy, simpambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabingaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenta to identity, kanay baga singalebu sa baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Ai, dong pula. Sabada biting baka na bang karata-karata. Iyo, dong bula vinaka. Sato sa vinaka sartiko. Sangay raw-rongo ni sangay adamay na work permit Isa vinaka. Ena sang talangan nila ang gawin ng nanalilay. Vitali matanga ni sangat ko na pepa. Oi, Santina. Ayaw saranga. Ia, ena bibuk sarvikli bukim kamen da kilaraw to keso na kame. Paleta na daka-daka retungo Iyo, di na saranga. Binangon nga men da daw warong kinabilongan new and na Radio Mbulando Bata. Nadama? Nabilongan new and na Radio Mbulando Bata. Na programa wakarutaki kando vital no tagikina na bay kame bukena no the bangra kangaraba na itabi bakadakada kay so Amerika rongodi and bay kabi ni wakarumbuka ni 7 na ba na tini na miniti bay kemundo Amerika 7 na 2 and na tini na miniti na kabi ni lotu lebu bay kemundo ebiti and Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai JJ's Food Shack. E tigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani itu na bundi nan dalo sa tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tigo talanga na nono specials and na loma ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kaya na bungatale. Gora na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa ni Kinavato. Giritirto sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Dio Tolo, Dundo, Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Mbulando vata San Francisco sa sibitang gana vai na rusa nga vulu kavana miniti and ay kabi binaka ni moniti and then dai ni ka rusa na ikatini ka ruwa ni singa ni vulu February ni mbulu vinaka.
Wakametao, maina ituva tuva. Tola te ngalu ngalu, poliena bosota. Keko tangi o deitale, mena rongoda. Na poso malua, nengauna era vapa. Veiko ongori, sai usukuni no musala. Mebakani sama tua, tapi tungai ngata. Ola serau, bakana singa, kai mara. Serekna mamamu, ukeyani urabura. Nongu mbembe kaula, maitusia nongu lula. Si watu na ya nongu, nekemu wito toka. Nimegangi kede kodongata ovaluta. Nimegangi kede kodongata ovaluta. Cosa mai ranandi, ninomu isoli soli. Kobukai ya sangu, naruma rauboli. Iundolo mani, kakeden darura wata. Melutiku nga kota manga, dedere sara. Serekna mamamu, ukeyani urabura. Nongu mbembe kaula, maitusia nongu lula. Si watu na ya longu, nekemu wito toka. Nivegangi kede kodongata ovaluta. Nivegangi kede kodongata ovaluta. Bembe kaula. Bembe kaula. Serekna mamamu, ukeyani urabura. Nongu mbembe kaula, maitusia nongu lula. Si watu na ya longu, nekemu wito toka. Nimegangi kede kodongata ovaluta. Nivegangi kede kodongata ovaluta. Nivegangi kede kodongata ovaluta. Bembe kaula. Bembe kaula. Ana radio mbulando vata na italanoa ni mbembe koula ya Valentine's Day ana singavuke lulongo thava mbeka na ndo mbeka na nomo mbembe koula. Waka ni vinaka tiko yani na kavi vinaka ni moni tendendai ni katini karua ni singa ni bulan Februari au ni takan ni bulan vinaka tiko. Happy Monday talngani viki mundon di mai ko mai suba. Waka ni vinaka tiko yani na vivondo eso ni sema tiko mai kina ana kavi vinaka ni kua ke wakao ni singa sema vo tiko mai au kinda waki kamuni ke rau ninge indo tok ngani na share ndo na like follow us ke rau talngani ninge subscribe tok yani na nito YouTube channel ndo makasara na vi porokaramu ke de sara ndo rongo ditiko ena nondo toi wasiningono ena ve kavi endo beautiko yani na YouTube channel raro talngani ninge li sarava enda YouTube channel ke wakao ni berata se ngambeka na ni osos tiko mbeka ena ngauna ni vese mati ena ve kavi mai na tolo ke na vitu na kaloko sengana lenga baleta ni savakararo ta kisarto ngavi kimuni ke wakao ni subscribe kina nito YouTube channel ya na radio mbulando vata YouTube en rauni o ningeli sarabatu kina na vi porokaramu ke de sara na vi talanoa so esa beauty ko yani en ndui channel ka rauni o ningeli saraba kina na vi porokaramu ndui ndorongo vitiko en nonda toi wasiningo na vata en na vi kavi ni moniti ke na vakarambuka ya na vida na madhango na vi se matitik nga senda na mai se matiko yani vango en kavi ni moniti buke lulu ke na vakarambuka me dhava na ngauna na ke todoko kina sara ni indana ke vi se matitiko en vi kavi ni moniti ke na vakarambuka mai na tolu ke na vitu na kaloko en na nito ngauna
i California. Au tukuna tiko ni ngona ni to ngona i California, me wakani ndui tiko na ngona e na wano liu mandanga ngo Amerika, ndui tiko kina na ngona. So na wanua ke to vi sivi tiko kina e na tolu na aua. So na wanua ke to vi sivi tiko kina e na rua na aua. So dua na aua ke to vi sivi tiko kina e ana wakai tā mera ni wanua ngo Amerika. Wakanui ni venaka tiko e ani e na viwano e so ni seama tiko mai kina 7:05 e na tini na miniti ke rona mai vetal no tiko e ani e na nonde wa sininga ona ni dhawi kalawa ke Mrs. Titilia na tini a mea wakai vei toko ni tiko kina na JJ's Food Shack. Na sere katarawango ona vea wakambula tiko e ani kina ve ke mundo mai na Viria West mai Watuanga. Isa, dombula venaka. Wakanui ni venaka tiko e ani ve ke mundo na kawi venaka ni kua wakatelanga kina ve mareta kalundau ni mbula venaka marama nei tā. Wakanui ni venaka tiko e ani ve ke munrau na turanga na marama ve o tini mai na Walnut Creek. Wakatelanga kina ve milika na mbou, dombula venaka milika. Wakanui ni venaka tiko e ani ve ke mundo mai na Dyer Street, Le Maki Street, Wailea Street mai Watuanga o nui taka ni ondo mbula venaka tiko. Senga talani ngole dhavi tiki na kimdo e na Viria Road, na Nuku Street. Wakanui ni venaka tiko e ani ve ke mundo e na kawini kua. Mbula venaka Matt Kameli. Wakanui ni venaka tiko e ani mai Voa mai Lambasa. Wakatelanga kina ve Auntie Ane. Wakanui ni venaka talitunga ani na vuku ni Vengaravi mai Sacramento e na kawini kua. Senga talani ngole dhavi tiki na mela ia lutu na mbiao ni mbula venaka Kenny tui sasa, tau sasa, nimbula Kenny. Wakanui ni venaka talitunga ani ve Maria Loana, venaka na sema tiko mai na kawini kua. Wakatelanga kina ve Ndreu. Wakanui ni venaka tiko ani ve Kimundo mai Ronald Park, o nui taka ni ando mbula venaka tiko, na marama na turanga nei tā. Wakatelanga kina ve Tehila tiko. Wakanui ni venaka tiko ani ve Kimundo e na rarane wanga waka mai Serne. Wakanui ni venaka talitunga ani ni tosa venaka tiko e na Qantas Airlines mai Sanangori, o nui taka ni Totoka Tunan Raki. Tosa venaka talitunga na Vengaravi. E na kawini kua, senga ni ando ngule dhavi tiki no kimdo ke desar na Vengaravi tiko ngori mai Wagga New South Wales. Wakanui ni venaka talitunga yani. E na vetambana ke desaro ni Vengaravi tiki no ngori mai Australia. Ni mbula venaka. Mami wanua Julai rua saiba Kole kio siterelia Biutu maina vale Pesatari nangane Senga nika rawa na tuweke Imami mai tiko goli Manuma wokara fitodi Imami mai veimosi tivoli Panaya batine imadi Mai koni teraki Costa naya vanika bandi Nambula vaka ilabo Uninei mami tuweke Boso titula kena nene Naurongo itu Nilukai na kaboli Dilabuli o dilabo mosi Mami dui kai Oli asimai nai Sulia simai
bosi bosi Di lagu ni oji labo bosi bosi Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Pura-Pura, Sema Mai Ngai Waseayani.
Davoi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Daurungo di kinanabi ulu tanga bimbi. Kanda unrende na kanabi talonota ki se usay ena matanalevu. Ulu tanga di toso kiliu. May iba giti kan daw velabeti. Romoda ni 7 na tinameniti viti na may Singatu City. 7 na tinameniti ena may Singamoniti Emerke. Na davoi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romoda dundunga and radio bulunduma to San Francisco. May kauti kanda batamay. JJ's Food Shack. E tigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha babina na kani kana. Kay tigo talanga na nondo specials and na lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nrito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tongo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ai, dombula. Sabada viti kumbeka na bangkarataka. Iyo, dombula vinaka. Sato sa vinaka sartiko. Sangai raurongo ni sangai adamay na work permit eh. Isa vinaka. Ena sang talanga nila ngo nom do na nalilay. Vitali matanga ni sangatiko na pepa. Oh, isa tina. Ayaw saranga. Iya, ena bibuk sarmikli bukim kamenda kilaraw to keso na kame. Paleta na daka retungo eh. Iyo, di na saranga. Binangona nga menda do warong kina Belongan New and na Radio Bulandovata. Nadama? Na Belongan New and na Radio Bulandovata. Na programo wakarutaki kanda vital no tagikina na bei kame bukena no the bangra kangaraba na itabi wakadakada kay so Amerika rongodi and bei kabi ni wakarumbuka ni 7 na tini na miniti bei kemundo Amerika 7 and tini na miniti na kabi ni lotu lebu bei kemundo ebiti and Radio Bulondo Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Tubo na bukati kuna hepatitis B. Ya sangat tuni bakilau ko endo naka. May adabo ni gilay taura na hepatitis B test na madausaw. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karatu sana tango makikina na nito matubabali mana matire bakyo. Sa kami biki na manila hindi kebi kator na hepatitis B test. Witartarmay kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikona www.sfhetbfree.org na kena itukutuk matalilay. Senga dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endo na kainda wibu ke kawaka mamanta takatu na bengarabi. O ya kitu na kenda to kakana. Laika na dalo na bisikete na reobata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kandau
Dren no tutu beto seaki, erto satu bakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nong ni voli. Rawa sara, witartar ngayani na telefoni diwan 21 toluva diwa ono saivarua, merto bakarotaka katalada mai na nong ni voli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 toluva diwa ono saivarua. Erto ngarabatalangan ni kenali waka sumburian ni nanomu yaya, mai na nonreto stoa kina nomu mate ni katumba. Na radio mbulan do vata na ngona sa votongo etini katolu na miniti me 5 na kaloko and 7:05 na tini na miniti kera na may beto manito kanikina ke Mrs. Titilia na itini and no de wasini ngona ni dhawi kalawa me bakai beto konitiko kina na JJ's Food Shack and na noa Vike muni na senga tiko ni kila na noa wakai durikina na sota lewu ni Super Bowl na American Football Super Bowl wakai duri na noa ke mami lewu ke mami sarsara ke mami sa mai wakatambu i dengu tuyani wakambimbive ke to na tiko e sanango na taiki merikongo 49ers na timi ni San Francisco na 49ers arto sota wata ke na timi ni Kansas City Chiefs arto sota na noa ka ko ngaya sawa ngaya ngai vatalea ya na kai lasa kino kito na sara tiko na noa senga nindu kito sa sarava tiko nang gito bakame kito sange tomboka tiko mai baka malua na lawa ni ningito senga ni baka ninda sarava na rakabi nda sakilavi na kakeditu ya kongo kito na sara tu na noa kito gai mai tiko bu baka murie tiko na gito na American football senga so tini kito sekilavi na kito sange sanga tonga me kito bakilgila oi sakavidango vato kaya na nito wakamuretiko na gito na noa ia au sandu sarava savita na imbaki na nogondo sarava toka mai wakai ondo makutunga na sarava baleta ni ondo talita na itukutuku ni beboli na tukutuku ni beboli wakasa mataka o irakede na kambani erando biuta na nonre itukutuku ni beboli mendo wakatangitaki se mendo wakareta ki ani ngona ni Super Bowl rota tiko na wakasamtango tolu sanga bulunga na sekondi endona commercials endona itukutuku ni beboli tolu sanga bulunga na sekondi tolu na milioni na $1 na keni sau nindona tolu sanga bulunga na sekondi oya wakasamataka ya ngai nangito waka wasitiko bakavai na balawu ningito endo daka kina na Super Bowl ngendo mai bakambalawu taka tongona nga nira mai bakarita gitu na itukutuku ni beboli o tia sanga itu tali na be bakamaru taki endo bakaidori tu irara teko bu mai na be mamani tolu nangito ngeli oti to kasa sautina vitu wakasamantaka mande ana balawu ningito ni Super Bowl endo bakaidori tu ia o manina numa mi wase tu mantangani so na ka membeleta na Super Bowl ke na orona timi karo mai sota tiko na noa na rosota na noa na Kansas City Chiefs ia na ngonongo sa wakatoka tiko na Kansas City Chiefs me sa dynasty ongai mai wakamuria tale toka ani na nanggitongo na Super Bowl mani nanu mami urida mata na ngona tawe atiko bukina na sota lewungo na Super Bowl non sota na timi na nanggito na American football ang girito tiko niya si tiko bumay matay ningaw na wakaidurikina na Super Bowl ya na vulo January katinikalimu ni singa ni vulo January na baki tinikadiwa ono sanga bulu kabitu 1967 ya na matay ningaw na wakaidurikina na Super Bowl ya rosota kina na timi ni Green Bay Packers kay na timi ni Kansas City Chiefs na time ka mainganga na noa matay talaga ni dovero na matay ni time karo may sota na matay saranga ningo na wakaiduri kina na Super Bowl ya na Kansas City Chiefs yarto may nruka kina na wana time ni Green Bay Packers ro na time rua sota na matay ni sota ni Super Bowl na tinikadiwa ono sanga bulu kabitu ya
Vekem ni na sarava tiko na no ke la ni na dua vate talenga ke au e na tiki nongona ke na totoka ni da vaka sarava tu yani e sa vaka i tā mer na vanua ni Sarangito e vaka i dhuri tiki na Super Bowl e na noa na stadium. Ian dere da saramandea ni na stadium ango mai ngo sa tiko mai Vegas na ngito a vaka i dhuri tiko mai Vegas nongongone leo a lako vaka dhaka na lako vaka dhaka i Vegas tuko no koe ma ando na endo mandanga na rumungo go endo no hotel tu sasanga tiko me mertu vaksanga in dono hotel na dona daka living garavi tiko no koia me mathawan duango tono koe dona room e $5,000 ngai tono koe it's not even kila vakatonga ira na motel nga vaya e $5,000 na kene sound duana mbongi ia do watu ia na Super Bowl na nonra sasanga yani na Super Bowl ke na bisinisi na irkeda na vaka bisinisi na vanu e vaka idurki na Super Bowl sarani ko daka tangai kia na levu ni lavo era rawata na duana na sanga ni moni mathao ngango na rani votoka ro na mathao me vaka idur nangito sarna tikabu lako tika ni ira na lei sarava nangito ngo Koia, wakaidhuri na stadium na Allegiant Stadium mai Vegas, ang dola na $2 sangabulu, ang dola nga na $2 sangabulu. Wakasama takamanda, e vida kede na leo ni vanua era sar tu na noa. Yo ninda sarava tiko mandangani na TV, ondo kai sonangona da eva me vinakada na nonda sar tiko yani vango menta sarava tiko yani na TV beleta ni leu na kai rasenga ni reida o ira na tiko na vanu ni Sarangito enda mai reida tiko yani o kianda beleta na vanu lakova tiko na itamba tiko mai o ira na do vitamba ia koia na stadium o yanga indola na $2 sangabulu na levu ni tamata e rau ni ndambe e na stadium o ya wakasama takamanda goe ono sangabulu ka 5 na $1 na leo ni vanua 65,000 na capacity ni stadium ka wakaidhurkina na Super Bowl na noa ia na wili ni leo ni vanua era Sarangito na noa era lako e ani rele Sarangito i rara e raute tiko wakadada ni ono sangabulu kan 2.2 na $1 61,000 waka samatake a takatangania ono sangabulu kan 2 na $1 na leo ni vanua era lako e ani mera le sarava na Super Bowl e na noa waka rongo talitinga na sota na noa se na Super Bowl na noa baleta na nonru soto e ani okela ya senga soti sengi matai mbeka ni waka ndondonu te kio mai kem dona do waka muria waka bole kana gitongo matai me sarle oti nangito e rau se taitu nga rona ruongo rotai sa oti asangei toso tale na ngona ningito kasangei lei rosanga bulka 5 kina na ken retokai na Kansas City Chiefs ya matai tale nga wake ronga talitunga na timi na Kansas City Chiefs ni ganga e baki saoti na Super Bowl ganga tale ne baki ngo ka matai tale nga ni timi dobe ro na matai ni timi roa sota ni Super Bowl ni tinika diwa ono sangabulu ka vitu ia vida mbeka na iduruduru. Buntu taronga mandaya si oloma tartartaka vida na iduruduru ni Sarangito na Super Bowl. Au sange me baka rede tiko ngo koe saulele indundua. Saulele indundua ngo mai na kamanda nga ubaka wili katoka na singili uniku. Koe saulele indundua e $8 vananrau. $8 Koe saulele indundua e tiko mai na rua sangabulu ka $2 diwa nanrau ka vitu $1. $2 ka $2 deu nanrau ka vitu $1 koe a saulele indundua koe saulele indundua e $8 vananrau. E ana tikite ni Super Bowl ka wakaidhuria na noa wakadada e ratukuna ni rauta ni $2 milioni na leoni vanua era sarava na Super Bowl. Koe ani ko wakasamataka ni ndua na tukutuku ni beiboli, tolunga na sekondi, kela ni da sarava ngani vango o tenga sauti tale, tolunga na each time, kona tolu na sekondia e tolu na milioni ng $, at least. $3 milioni na ilabo e rasoma o irna vikamba nyongo
merau ni wakaritaki na non-ri tukutuku ni beboli e na gito lebongo na Super Bowl. So ngana ka, e ndondon mendana, ono numa ni vinaka mendana kilatu, ninda sami tiko e na vono lebongo Amerika, na Super Bowl e rando nana makikina au wakasama takito vital no takatiko e na noa. Ni ndona kana lala ni ngoni sala, au ge wakasama taka na vida na mbaki saoti, au asendon reva tu na Uber, na Lyft, reva tiko na singa na Super Bowl, na singa ni Super Bowl, leva kamenda dava tu anda, dan reva tu e lala sartunga na ngoni sala na City Level San Francisco, e lala sartunga tamata keder sarava tiko na Super Bowl. Ya so ngana kame nda kila tiko membaleta na gito level ngo na Super Bowl na American football, na kena finala kami wakaiduria na noa na Super Bowl, nganga kina na Kansas City Chiefs na kai rosang vulka 5 ka rosang vulka 2 na kenrto kai na timi ni San Francisco se orto na 49ers se sambo mosindina ninda sarava tiko yani enda vakila na mosirto vakila na gito tiko kirto na value takitiko na timi ni 49ers. Sa votung kai tolo na miniti me 5 na kaloko na 7 na tini na miniti da san se masartiko ni kina ke Mrs. Titilia na tini na non de wasini ngauna wakatokai tiko na dawe kalawa. Tomani tiko nanda wakarongo sere e kabi binaka ni kua na sere kataravango au na via wakambula tiko ni kina ve kimdo ke de sara na sema tiko mai e kabi ni kua vinaka wakalewa na sema tiko mai na duindi vanua ni sema tiko me kina wakambula tiko ani ve api meleki ndrau vinaka wakalewa na sema tiko mai ne kabi ni kua ni sema tiko beka mai ve api meleki wakatelinga kina ve adheni ngata urua ni mbula vinaka adheni wakanuni vinaka tikani na vanua ni sema tiko me kina ngori wakambula tali tingani ve Karlaini mulia deva ni mbula vinaka naita senga tala ni ngule deva tikino nei valu tui papalangi mbula vinaka nei valu wakanuni vinaka tikani ve kimdo na sema sar tiko mai na roi isa ya asa ndombula vinaka wakanuni vinaka ni totoka tuan raki ve kimdo mai asa wakambula tali tinga ve no Rico fuakilau vinaka wakalevu na sema tiko mai na Street mai waiwo. Isa, wakanuni vinaka tikani ve kimdo Sangatala ni ngola davitikina o te hila tiko ke kimdo ke de sara na venga ravitengori na Qantas mai na rara ni wanga vuka mai serne wakanuni vinaka tikani ve kimdo wakatala kena ve Dean Drew dombula vinaka na marama na turanga na ita mai Ronald Park wakambula tali tengani ve kimdo na ve otini rosema tiko ngori mai Walnut Creek rombula vinaka mareta kalundau ke toranga tau wakanuni vinaka tikani ve kimdo wakatala kena ve ndimai ko mai suba ni mbula vinaka wakanuni vinaka talitungani na vuku ni venga ravi na veva no so ni venga ravi tiko kina na kavi ni kua serengo mena nomni ke tiko wakambula talitunga se ni vaka ulori tiko tolingo ni saladava ni vaka ulori tiko kina na kavi ni kua ni mbula vinaka.
Radio Bulan Dua Vata me kau ki kenda vata mai. Mai San Francisco ki bura-bura. Sema mai ngai wase yani. The
Totoka non reto mai wakaiatia te tukuni a weekenda o se kobe bandei kerto na senin daun Sernedes. Ana kavi vinaka ni moni tendendai ne katini ka ruani singa ni vulo Februari. Wakanui ni vinaka te koeani, ana be wanoi so, wanon duindui, ngaunan duindui, singa duindui. O ni sema tiku mai kina, ana kavi vinaka ni kua, vinaka wakalevu na sema tiku mai, ana ndona nguna leka ngo, sana toma ni kenta tiku mai kina, Mrs. Titilia Naitini, ana nondi wasini ngauna, ni Thawe ka lawa, ka usareti ke manimo ni sema tinga mai, artowe toko ni tiko kina na JJ's Food Shack. Ia ninde se wara ki koe tiko, dena binaka menda rongo da saramandeani, na nande wa sininga ona ni rongo me val ni songo. Ongo na rongo mai wala ni songo, and a radio mbulando vata San Francisco, me kauti kanda vata mai. Dua ngana i tukutuku i adhara tiko mai, ana e kawe binaka ni moni tendendai. Vesure te raramba tiko ngai ani, ana wuku ni sota ni Mbula Bay Easter Sports Day. Mbula Bay Easter Sports Day. We kimdo na we timini netball, na volleyball, o wambota, sen na votiko na sen dola tiko ngo, arto se e rau nindo se la koe anindo ke wakandu bia wakaitavi na sota ni Mbula Bay Easter Sports Day na vei timi ni netball ke na volleyball do vei tartareani ke rau na rua o Nemani Tawa ke lani eta Puniwai na taliponi 52 saiba 215 diwa vitu vaono o ana 52 saiba 215 diwa vitu vaono ve Nemani Tawa ke lani eta Puniwai. Rona rua ka rau ni uni vei tartareani ke rau na wuku ni sota ni Mbula Bay Easter Sports Day wakai dhortiko na wakarawai ne ka tolu sanga buli singa ni Bulo Machi. Wakarawai ne ka tolu sanga buli singa ni Bulo Machi na wakai dhortiko na Jerry Reba Ash Park tolu vitu tolu ono 5 Ash Street Newark. Tolu vitu tolu ono 5 Ash Street Newark. Sambiu tali tungani na tikindua na nonda to wata na radio mbulando wata. Moni na gere te kina namba ni telefoni ke wakai senga ni matata vinaka na nongu dhabuta tiko yani ngo. Na i dhuru bekem dona timi ni netball ke na volleyball dona via wakai tavi kina dhuru ya ronan rau $5 dona timi. Ia na koe nganga, wakarata ki tiko nei lavo nganga e rua na $1 na i dhobi wana matai ni na timi ka na tore tiko na matai ni dhobi rua na $1 na netball wakatalanga kina na volleyball runners up e rau nei andua na $1. Oli take talitunga kina na kakana ke na vekai so na programi so e wakarota ki to memberleti rana ngone memberleti kenta to wakamata wale. E na i dhuru bekem do na via wakaitavi na timi ni netball ke na volleyball ronan rau $5 ninge ve tartareani ke Peter Isaac e na namba ni taliboni vaseva walu ono tolu vitu tolu rua walu va. E ana vaseva walu ono tolu vitu tolu rua walu va rau ni uninge zel talingayani e na namba ni taliboni o yawe Peter Isaac. E ana i tukutuku ngawe suri tira ramba tiko yani na vuku ni sota ni Mbula Bay Easter Sports Day dona singa binaka sana via kata toki na nraki dongale mai da mai sota wakaleo levu do ngana kena da wiru wa woki tu e wala tu sa ndutu na toso ya sa tala voto ya na vi songo da ngando lewe na tiko sena se vora da tiko kena na nomdo songo rauni ndo wako tamai na tukutuku ni nomdo sasanga sena i tuba sa tiko rawa mai kadhiwa kiani na nonda tu watawatongo na radio mbulando wata. Senga tuku ni somi na kena mai kadhiwa ki tuku yani, ni wako tanga mai, we tartar mai we iau, una wuninda kua, se rau ni umbita talanga mai, we tale mata kimbau, se umbita nga mai na messenger, na radio mbulando wata na messenger, na i tuku dawa ngau ni na vinakata mena mai kadhiwa ki wali tuku yani, na nonde wasininga o na ni rongo mai wali ni songo. Ongo na rongo mai wala ni songo and a radio mbulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai.
Mai se vitonga na 5 na tini ka dio nominiti da se wara ki Mrs. Naitini Tiko e na buku ni nonda programo ni Dawai Kalawa e na kabi mina ka ni moni tendendai me wakai vito ko ni tiko kina na JJ's Food Shack te indua mandana i tavi sere ka una via wakambula tiko e ni kina vi kemundau na seama tiko mai e na kabi mina ka ni moni tendendai na serangome na nomundo kere tiko bula vina ka marama na ita karlai ni mulia deva wakatala kina vi api mele kin rau vina ka na seama tiko mai na kabi ni kua a dheni ngā turua, ngā taurua, ni wasoti au. A dheni ngā taurua ni mbula vinaka, wakatela kina vi nai walu, tui papalangi, vinaka na sema tiko mai nā roi mo ala mai lau, and a kavi ni kua, wakatela kina vi noriko fua ki lau. Vinaka wakalewu na sema tiko mai na street, mai waiwo, mai rewa, wakambula talitingani vi kimundou, te hila tiko, vinaka na sema tiko mai na Qantas, mai na rara ni wanga buka mai serne, wakambula talitinga yani ve kemdona sema tikongori mai Ronald Park. Bula binakan di dreu ke kemdo ke sara na family ndo sema tiko mai kina, wakanui ni vinaka tiko yani, and kavi vinaka ni moni tendendai. Kono be wakambula talitinga ve kemdi ke sara na vengaravi tiko, and vevono ni vengaravi so, tambana tabangao ni vengaravi tiko kina, and then vinaka me tools down manda ndo manda na kena da wiri se dava.
Angambeto kau bakasarawana lamani koro bakatu Ramani banua ya thaisa wana moniro ngoka Bakairo bau bakandanga bau bakairo ba moniro ngoka Nadhawi Kalawa kay Mrs. Titilia Naitini and a Vito Konini JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a Radio Bulan Dumata, San Francisco. Ada radio bulan 2 Vata San Francisco sampai Bemamandono na 5 dapat kabinbinakan ni Raunin damay bese mati talitiko ke Mrs. Titilia Naitini and non de wasining ona ni Dawi Kalawa na kavini kua me bakai veto ko ni tiko kinana JJ's Food Shack. Dim bula binaka Mrs. Naitini sa antinde sar na ngona sa utingo ipitana mada unturong ke maybe right talitiko Pulih na kauna iyo, sali mo nga nosos ni takataka Liu no so so gila ko batal tu ngakin na rakin na batang-batanin raki si bian na batang-bata. Iya. Damay bakilata litong ngakin na nambada uawa si tikuan na gete ko buna nunggu prokarama na kami ni kuwa o baka samatakan na ni rondo betalano ke nau eta latiana rana randini vale ni Mrs. Mr. Masimeke latiana rai. Edo tu kuno ko nunggu leo kwenta ninda santo tip mativango menda sa baka binibinaka menda baka binibinaka takana kalo ne baka tarau ko menda tobi mate meroni dengu na ngonda. Iya, nanti na, you need to rest, eh? Meroni da baka dengu weekend ke baka senga ndana lako tunga toso tunga. Vinaka ba lebu o marau baka lebu baka binibinaka talinga non dorme bito manitalin na kabini kua. Doru kelani na Valentine's Day na madhaongo singa vakar singa bukilulu ni bosotia bukilulu na Valentine's Day kiro na numa me kiro sana vital no mandani eno buku ni Valentine's Day Mrs. Naitini o taromanda dama dendo la kuma no mani vakasama ni santo roro mai na Valentine's Day se do vital no taki na Valentine's Day. Iya una tandala ko may reida na Valentine's Day ke kan first matenga ni kind do ya may Valentine's Day okay this is to do with chocolates
and red roses, eh? Yeah, that's the first thing that comes into my mind, eh? Santa kay bakareda to mo malo. Okay, Valentine's Day has a wider meaning, eh? Bakanta na bakasam takwa binaka, balik Valentine's Day, siya na and the one no makin na Valentine's Day. Mona bi wasi man da may kyan, bernin daw na gayto man ndor bital no malata na singang go, eh? Katin kawani singa ni Wool of February. That falls on a Wednesday. Iya, okay lulugo eh. Yeah. Vina ko o mani bakarita sarto ko sanga mo bakawilika eh. O sando okay lá ni biam bakinga ondo waseti ko yani te ko manda bakadava na singongo na Valentine's Day eh. Ya go somebody wili katali tokongo ni te ko mai na aronika na sanga wulu na mbaki sauti eh. Sanga wulu na mbaki sauti ndua na turanga o Saint Valentine eh. Saint Valentine ge tuko ni tiko ronio ni ge bakantondon tiki o mai ke bakaudala yung go mandana ka bakadada o turara mai o bakatumika mai na nongo bakawili katoka na keni tuku eh. Ni o koe Saint Valentine ngai ndua na bakana mbete turanga mbete andole baka na ngona ya wakatambui ki na nanonra mera wakama o ira na tiko i wani bebesu eh. O koe sangendo lako tiko koe le wakama o takira tiko eh. Me dhakawa li dhakawa wuni tiko koe mbaleta nia lewai na ngona ya senga ni rawa ni rawakamau eh. Ke wakaira sa dhuri tiko wani bebesu. Se irna sotia tambu ni rawakamau irna sotia na ngono ya ana no na lewa na Roman Emperor Claudius eh na ngono ya o Saint Valentine o ko sangendo da kaba buni tonga ko na me lako le wakamau tekira na sotia sangai tombo ko ya sangai tombo sangai mani le durungo ni bali bebesu yang ge wakamate ngona e wakamate o koya e na kitin kabani singa ni Wool of February. E tukuni ni nangona e samberkina ni mate sakila ko ni sana varu li wakamate ko sangai bola mai o koya wana nona ndolo mani. Bola ngona mo koe wana ndombeka nangona ya ndu tiko na nona ndondo mo lombeka sangi bola ngona mo koe na noni bola ni semberni le wakamatei ngai saini tako koe na noni bola yo Valentine's eh. Yo Valentine iyo. So wakamatei koe na katini kawani singa ni Wool of February. Ia. Lako tiko na nongu wili o mani getorarau ni endua nandau bola serikali eh. Do bola serikali sangai me bola tiko koia sangai ko ngana itala no watanga o ya gai bukido koia me dhakabo koe me kani vento moni me ngai sala wata ke na beleta ni tuku ni na katin kawani singa ni Wool of February talanga ya na matai ni singa ni wula o tumbu eh. Sena spring mai Ingilandi. Wula tumbu, right, spring eh. Na spring eh. Mai Ingilandi na katini kawani singa ni Wool of February me matai tiko ni singa. So ina kai o turarau ngana nungu wilika wakadada sara ni o koea kona ndau bola serikali ngoba take wili talanga kino William Shakespeare sanga wakamero na nonronge me mbiuta bate ako sandangai mai kilatu kinongo na Valentine's Day eh. Me wakame lako mai na singo ya me singa ni na singa me wakatamba kindua na nomu ndolo mani eh. Koia wakadada sara na tuku turarau si waka tumika rau tiku mai me baleta na singongo na Valentine's Day eh. Ia leu tali toka na kene tuku e wale tonga uwe wili ngani wakadada eh. So little historical information is known about the Mitra named Saint Valentine. That as a Mitra. 1969, the Roman Catholic Church removed the feast day from its calendar, though Saint Valentine is still recognized as a saint. Eh? Ya na itala noa ni na singa sen kaya yado ka ndasa mai ke la tukina sen tando mai baka na numa tukinongo na Valentine's Day eh. Iyo. Ya saranga wakadada Mrs. Neitini na kau mbutorarau toka mai na iwola tukutuku ni Valentine's Day.
Vinaka uno nung levo na tukutuku da ronga da so isang di vinaka Iyo. sanga di celebrate na Valentine's Day yo na kay ridang gori na nung wasya mengori na ode o Saint Valentine ode o koya kinakando da kava koya may tibuano ang mateo ko na tigilisin ko na katin kawani February bebo ke weekend na menta redo yung nang andon nang ronga da kinasona kini talon no so na bolo tuk balat na Valentine's Day baka usa sanga di via celebrate ta kai korno itu kono me gor sio de mando Saint Valentine's pa ti ko may kina na balang gom na kwa be my Valentine na dorite mango do den do le do Santa Valentine Be my Valentine. na vi kada kava non ratiko i ravinto monitiko i ratu baka besue era tu tampani lawa sanga yo ko endalo ti rakato me para rotok to ya ambato nei tutu baka bete ena Roman Catholic yo una vea una no gorei the weekend as Christians this is how I celebrate Valentine's Day near on like okay I no numero no numero watingo baka talaki norto na lubengo na makumbungu da dorit tal nga na makumbungu da yoram tanong makumbungu dorit bang sardo ko candy mai when it's Valentine's Day. Happy Valentine's Day now ko candy mai sar ko tamay dono mo rosi dono kawanda reina and it is the pengotu ko na dona itobo binaka nirstate bubulida na ngone to appreciate someone appreciate the corona parents appreciate the indua elomana our grandparents ko talita kinan mundo celebrate na Valentine's Day so I keep it within the family and as friends too na singatamo madanga singatamo singotingo dona marama wang karawai mo siya madawalele wang karabi ko na about 2 or 3 years ago what ya sa girte molubena venakating molubena molistele molen karabi ko ya na maramang gawa takatabi ko ulivin usa git kunti ko be lubena usa sinro le livin usa git kuno usa na lam tangan una galeri ko so nanno nga nanno le ri ko usa class ko okay it's Valentine's week lako ngai Safeway vole me que andona butu se bicom rectifican son roses son red flowers au le ready coin dona kana nona marau maramang go sabe Deus na bulka ono tipo ngono na empaki marot ko kana no gulak mandangan le ready ko yo ko ti ko na no sini ko wat ngon ole ko no be ko happy Valentine's Day ya we do as samatu as sangaste how we appreciate just showing appreciation yo mendarundande and non weekend as Christians nongo pana no yongo and the kila na tingni bola tambule wona what's the even abono itikina na matala ni testek mandana mo kila no do wili ko bola tambusiang Livni wili sali sesetali na bola sama na bola tamu itikina na mamatala tektikina baleta na loloma I love it. Can you remember it's in 1 Corinthians the charity 1 Corinthians 1 Corinthians 13 from verse 4 this it reads this way love and the kebaka and the do about the video mandanga nongo baka na no man Valentine's Day au be based na nongo Valentine's Day appreciation from 1 Corinthians 1 Corinthians 13 verse 4 this is how it reads love is patient love is kind it does not envy it does not boast it is not proud it does not dishonor others it is not self-seeking it is not easily angered it keeps no record of wrongs love does not delight in evil but rejoices with truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Yada ka ore da mengo na tini wala tam ko na 1 Corinthians. Liu na ka uno already ke tuntingana love is a character. Dona itobo dona itobo dona bulida menda buli kenda takina dona voce tuntingwango the excellence of a man or a woman is in
his or her character. So na love sa na loloma, it's a character. It's a character that we build. Ona bia wasianga balilingo and dona ngona bina kana tarwana no manasinga bakululungo na Valentine's Day. We can wakawati, how do you show appreciation? How would you show appreciation to your spouse? Doya how do you show appreciation to your children and your grandchildren? And do barata kaya do bengarabikina. Osa kota no butseni kauna no. Indo talengo una weekend, it is not easily angered. It is patient. Where I want to tie this in to a number of incidents that just happened recently. It's PG. Koros kosarabuti ko na ngone. Nono kelyo ang bakitin karuya kalo moku. Laki dari itu kaya dona tama sar ngabi don lubena biological parent dari itu kaya sambat tana loloma do ya klan dana reda medana dike bikin taltikina it is not easily angered Dina dorna tabe to kaya when we are going to show appreciation when it comes to Valentine's Day to our children dorna ya virna lubenda Kapag darating ko, orang di Minister Linda Tamboiti ko tuntungon ko ekla. These children are voiceless, Children are voiceless, And when we parents, we don't show them love, hindi na nalalama, meta na baka bulivira, but not in anger, Yeah, we don't go beating them up like it's a piece of something that is not a living thing, Yeah, baka ndombula, kung ngayon ko na baka ndombula, sa batang-bata na loloma. Dina tudo ko da sama takan indo na kambimbi awir matangan na irnangon menda kuni do wakarita kani soeran do kotelistali na wakana nanu kina tikini bola tambu yae mo kutana ngone ni se ngone mo wakatabuli na ngone ni se lila ye ni nang kasi taki mai na tuturimo tuti ngakina Koya baka minto solitiko endo beka na ulumbali bira na itumbu ka sama tautunga na bimoku kambimbi minto tubi baka bulidi tiko tubi moku tiko me tubi moku tiko nandela ni loloma ke na ni tiko ndina na baka na nanu ni be baka tabulidi ka senga nandela ni dhunru moku ni dhunru tu Mongai ve moku se mongai sanga mo be baka tabulidi niko sa dhunru tu antona ka au kila ni bunga weekend to do malu mutali tinga na tikino ya baleta ni bunga weekend to tumberi da kama ibaya Yeah, it goes down to how you were raised Kaya karo sarawanga mai ni ram ngono medal nga dhunru mai moku esa na mai tikin non rambulu tu esa baka normal tu vera Kuwar saranga It's when you show them, no, this is how you can, This is how you can teach your child, Onarani vocabulary na lubemo without the namokwe. I won't use the word spanking. I'll use the word beating, Yeah, beating is serious, we don't beat our children. We spank them. Merabuli de tipo kena ni tumbu-tumbu Kaya kambekando zakabe ikono mutumbu mai yung mukilati ko sindon ngore you're not going to discipline your children in anger so merando they really beat them up sena dira torme bango dana kau sena beleti and they spank them Yeah, that's how we should teach our children, not ko lo sange ko lo vad ko torbango vertigalala That's not to discipline a child, Dina saranga bimbi na nomu na wakarita kana nomu lomana indua yan vira na lubenda dona kau baka sama takatiko na nondoru sa vital nota ka nondoru sa na numa mendoru vital nota ka na Valentine's Day ko dona kai lago menungku baka sama na bimbi ni nonro wakarita ka tiko karo wakarota ka talitunga orona tumbu na nonro velomani na bimbi ni
o tina toda baka binaka na vosa na nonda vosa na nonda toto ni vosa no na o kento saranga na kento na marama sambali tu non tui vosa non tui toto ni vosa ve tamandra to ngone ya tau tu ani waku ko da tu da buta tu ani sono vosa senga ni dondono me da tu da buta ya o te me rangi wakarorongo tiko na ngone and then vice versa o talinga na turanga na vatalinga ke pakai vatalitunga mea sana tumbu ki tiko na ngone sana tiko non ravaka sama that's okay Iko saranga ai re dai tomo bulili ia ke waka me rarei tiko na ngone ni o tā endo lako mai wa maringitina tauda na vosa tauda waka vinaka na vosa ni we waka menei Valentine's Day ngo ke rei tiko na ngone ko mai ndo na ivutu sini kau se ndo na pakete chocolate a little something dona kalilai me lako mai waka ritaka we na ni happy Valentine's Day tona sarawa tiko na ngone Erto sana tumba daqui tiko, erto sana kila tiko, oi, então me vaya. Yeah. Correr na sarap tok mai. Klauna and even if be liver rabarong tiko mai, erndo tun wango sin nonda ito na kay biting gore. Yeah. Nonda na kay biting man the coast ni cows and the solian na packet chocolate set up. But then we can do other little things where we show them kada barata kabira that we appreciate them Rene kami ona sandu temen bengan ability sabaro te tu tata ik sabaro tang na kena berni lako ita kadaka dona bosa bina ko buatu nang bi ko I love it se bina ko vale na no bingarap ti bina vale no mundo lako ita kadaka bising kito may mbule na tikin na bitinanye little appreciation notes like that even if you cannot buy flowers it's not your type to it's not your personality to buy a box of chocolates. So do little things like that where you appreciate the other person. Tomo buli de kotunetiko so na me kono baka sama uno vango sinem tomo na kay sang me visa. Yung dare nga na pos ni kalo tapos ni kalo no da kede kaya baka uno vango kila it is patient, it is kind it keeps no record of wrongs Dino todo ko o waka sama taka Mrs. Nathan ni Savaya me to sanga me waka mato takitiko no na todo tiko na I love you se na binaka valevu o maro taka na no mudaka vango na vosa me roni waka burea mai na yalo binaka na marau na velomani me todo na matangeli vosa vai me waka mato takitiko denge dona singa nge osanga mo dabutene dona vosa na rimo ki mu ikasa o tinandro to ngone sana na numu taleko indona kai lenga bikango Boleta ni sando yado Yeah. One little things we can maramo una we are like little things in the house little things in the house where I see on the ready to make it only the cover sindo the cover you mengon the cover kin I try and say thank you they think that dona kango una dona kaundo we have our likes and our dislikes Kita pernah bula babetin. Dona kaundo seba kango. Bikira ona longa. Tayang na mataka. Besang ini dakatu na longa. The bed is not made. Apa kaundo untuk mulis may bangkone kay bure mes. Besang to taka. Ya sa dona mata pe basta kilebu ya. Tonong sando, tonong ya lu nak sando lok tanga me okay, never mind, I'll just do it, just do it. Iya nangonong me untuk sanongonong ko, dan kau sabo beli tiket nangono sarang ngon. When I come and then I see he's made the bed. Oh, okay, I'll make sure I get up in the morning and make him some coffee. Iyo, me vaya, andino sarang. Rather than just waking him up, okay, bye, I'm rushing to work, O sa patator mo lo kita kata. O sa baka buli tiko mo show him appreciation when he does little things, the house, Mera klabu kay kenda tukin kesen, nawari kenda tu na bini aya itu yana singi. Sena taka longa, sena
vacuum teknologi manipaling kay minon taru teleuna ipaling torlis men dakadaka. Di na saranga. Endona ka di na saranga gori Mrs. Naitini ni endona ka o wakan di na taka ni sasanga na little acts of kindness. O waka Yes. sama taka ni atarong endona nito lili ni lotu sa lenga this was years ago. Atarong ya koya na dava saramanda na rambaka ni tarong koya what was your secret to a happy and long lasting marriage? Agito ko no koya. It's very simple. Kindness. Okay. Ito no koya. It's very simple. Na kindness. Gyo bak samtaka nio mo bak samtama nga na bose na kindness. Dava sotia baka buria mo ibiko. Na kindness ya na kala laiser nga ronin da to da kava. Meroni ko nga tu kone me baka buria na yalo vinakai. Ni ko sana da kava tiko ani ui ko mandanga baka te kiko. You're the giver. You'll be ui ko mandanga o baka ungeti tali tiko nga o iko yalo vinaka tali tiko nga. Ni o kilau iko baka yalo vinaka taka tali tiko indua o baka yalo vinaka taka tali tiko na kio mo ikasana wa timu sena no mitau when you're making that effort Yeah. nia wase mai na tikini bola tambu ya mai na kornida o do talenga na tikini bola tambu ke lani to ke la ke de ke to ke de na sema tigongo na tikini bola tambu ronga lewia if you love me keep my commandments if you love me keep my commandments yo to ku tamanda mai waka bola na tikini bola tambu ya be kento to aundo kaisaranga virtu vale aundo bango rida na tikini remember that scripture ke baka iko lo mana indua iko na vakava na ka mo bakari taka kina mo iko baka yalo bina ka teki koia. Bale te sona nguna o iko manda nga teki ko iko na sini kla ona sini be vakava tu. Yo baleta ni ko lo mani koia. Yeah. E sandondo no ke baka tikun tinu biko na yalo ni lolo mandina iko na vakava regardless of how you feel. Iko tali taka se senga but iko na vakava baleta iko lo mani koia. Yo ni sana vati ko yana no musasanga au o mandanga o baka dina taka Mrs. Naitini na kani o asiati ko mai ai. O sando do redenita ni liunangono ko sala ko vale sa vakava na kai vale sa vakasanga sa kila ko ni ondo oso tu vakasanga yondo na kando pochi saranga via mo lakani na dishwasher sa sabau titu na ani kana nge mbiuto ngakina yo na tamatanga tudo ko itiko vale sinto no ngodlila yo ko e o sangere da sando vakavo ko the little things o sangendo wakami o nga bataki au mo sanga talenga mi una daka vindona ka vinaka ka senga ni ndo wakamato te ki o ki nei liu na ngono ngoza sanga mo wakamato te ki o mo daka vindona ka vinaka me kron kilaki no ko ni o marota kana ka daka vai so on that note no mutuntik mingor Valentine's Day na singa bikulungo na dona singa menta barita kina berna wa tinda se berna luvenda se berna beka na tukanda se nambunda or somebody that it's an appreciation day we show them that we appreciate them Pai vale sona kalala da reda toka ni da hotel nga dona kaya una sa nagere ni when you learn to do that ko tuna that example ko imbite and then next time when we know that they try to do it era sanga merda kavo wa bimbi beken to na marameli una da do da kavo ni tarelir na sona turanga da kavo we don't see that woman's touch maybe I'll say that way but then we still okay binakabale mo tata na kai ko sa ka okay next time ka kabango ko da kabango ngo and then we just give them little tips because we appreciate that they've tried we will help them do better hindi na saranga kung na-expect ko talaga so nakando kuno yung okay mom you do this sar na gay babuli di kenda con expectations vangor sono con bengendo tu kunen sana ka sando tu kun mibia reda go saranga na kausa sindo bia da kabakina boleta ni una da kabango i con la como tu kun tale me da kabango so yeah but then enti na todo na kani tu na
we say it in a nice way. Kan sabi nila, okay, thank you for trying, but you know, you can do it better this way. Ya sonongona ke pakato to sarea ni kila ero ni to na taka rao na bono tu miki no ko ya to sa maroro to komantanga no to criticism be ya harus to komantanga asa ko vinaka Yeah. Kero vital no te ngango no buku ni Valentine's Day to wakanamata tiko kina na singa buki lulongo ne katini kawani singa ni vula February wakadambe kana no ni tu ni Valentine's Day ke wakai se senga tiko dena vinaka menandua se mani kalile davo ni na rawa ni na biuta bata se ni na wakai dora wana no ni dolomani it goes a long way yes anandua na done kala o lebu ya wakambibi be kendo to nei toke senga soti ni no to mbula ya me to boli sini kau se hol na chocolate na be kaba ya o sa wakabida o santo tia so talanga ngona o kentoro ni buki to na turanga to lo tukone wakada manungu butu sini kau so to tukone ani so no kona santo yen au bina kat na sini kau boli mana sini kau Iya, una claro. Itu talang natin ko Amerika, ulit ko sali usar na vivisaw weekend to nito ke usan do rin ko bali mo na pa na singat mo ni Tina singat mo ni Tina do na ka talita ka ver to ng tuturang klalo ver sando warta kin so nang deseni kawe at Mother's Day erda ka na kenta kakana klalo kin to ng to ito mo siyang orto nga na maramar to do basang senga dari di ke sama ibisaw na tobi non rai mera barita ka na non ram appreciate the kenda no da talita ka merci sera babi mo nakatakatik na kain do da kawa ya matanga sa do na ikala oli verno da turanga sangay po talaga kenda na marama to show our husbands and our loved ones that we appreciate them Dina todo ko vinaka bakalevu kero mai betal no te ngani ngona da we kalawa do mai betal no takitiko ni kina na viu lutanga so kero na noma ni na viu ki tu bekenda and ananda da we kalawa tiko na vi singa and na vi tiki ni nanda mbula ke de sara ke bakai tu esa no lutanga ni na noma ni na vinaka menda na mai viu se kina so mbeka ni na ngandrevo mani mai ni robulang ndo kai and ananda iwa siningona ni da we kalawa ni nge betar tarmai rauni ni betar tarmai be Mrs. Titilia Naitini tiko talanga na messenger Viau una buninda kua se na nonda to Facebook page na Radio Mbulantua bata na messenger rauni ni betar talanga mekina Mrs. Naitini tiko tali sona kauni na via wasea bir na se amati ko mai na kavini kua ni bera ni maidava nonda rubetal noa Iyo, pakano ni pinakatunga ni behira kita sarna nonda, veron di tokani, baru ni pinakatunga ni una, biar panotingo be Mr. Naitini, okla talanga be tamamundo una, daw sana babu ni pinakatunga ni be raut na Valentine's mo, Vinaka vakalevu. Wakano ni vinaka tiko ni nando na Valentine's, vinaka viki mndo na vuvale na Naitini, ki mndo talanga na JJ's Food Shack na Valentine's Day ongo. Vinaka vakalevu, kalonga te tiko, ndorungi vital no tali tiko. Vinaka una. Naka. Nadhawi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini and a Vito Koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a Radio Bulandumata, San Francisco. And a radio mbulando wata vinaka vakalevu na sema tiko mai na kavini kua kero nuitaka ni na vivu ke tiko na nonda vakanamata tiko ki na Valentine's Day and na madhango vikimdo me viti mataka sa no mdo Valentine's Day kero vakanui ni sa na vakavarota ki tiko e vida na ka e sona ka sen dua mandanga na ka vakarota ki tiko membaleta na nomini Valentine's nomini Valentine o katalitunga ki no irna luvenda rau ninda wakarita katalitunga na nonda lo manira sonangona senga ninda do tukuna wakawasa mai na nonda lo loma se na nonda marutaka se na nonda wakavinavina kataka na vika so era wakaidora na nonda leoni matavu vale kambimbio ya endo rau vikenda ndo tukuna ni Vunga na ngauna endo rau na nonda le wakarita kai tumba na nonda loloma se na nonda yalo vinaka
daun rendre menda bakarita ka virtu i vale. Ya, dena vinaka ni mataka dona singa vinaka vikem do mai viti mena bakarita ki tikumanda ngā kina virtu i vale na alo ni baka vinaka ke na loloma. Happy Valentine's Day tiko ani me bakani danangai me virungo din doma talitiko e na singa vuke lulu Esa Valentine's Day veke tau kasana oti talitu ngā kina na nomundo Valentine's Day mai viti. Wakanui ni vinaka tiko ani ane kabi vinaka ni moni tendai ka tini karua ni singa ni vula February veke tau e na tomba levungo San Francisco. Wakambula tiko ani, wekem do kede sara na matapu vale na naitini, bula vinaka Mrs. Naitini, waka nui ni vinaka talitinga ani na JJ's Food Shack, vinaka waka lewa na vetoko ni tiko mai, ke na nonde ua siningo na waka madhawa, na dhawi kalawa. Happy Valentine's Day, wakatala kina ve te hila tiko, vinaka na sema tiko mai, ane kawini kua, waka nui ni vinaka talitinga ani ve kimundou, Senga talani ngule dhabi te kina mbola sa Rwanga. Ndombula vinaka mai Seattle. Hau ni taka ni ndombula vinaka tiko. Senga ni lewu tiko na udha mai a Sanangori. Wakatalanga kina ve JC Tale. Vinaka na sema tiko mai ane kawini kua. Wakambula talitinga ani ve Mona Mackenzie. Vinaka na sema tiko mai Mona. Wakanduni vinaka tiko ani ane kawini kua. Happy Valentine's Day. Ve kiamuni ke sara na marama na turanga. Ni wakasama takatiko se dhavam beka moni na volia wana no moni Valentine's and kavini kua go mena no moni ke tiko na talano ni uda de vata and radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata tiko mai.
Doyan Robina kana maraman ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tunga toboy simbang bakau. Gai wai dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kito sana berata ini bagai singelebu. Kito sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singelebu se bagai kabi, baru tegi tu bagai manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menta tu identiti, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike tabu teke roro bagai lolo kei na vida tale. Gira rao makila na menu ni singoya. Na Orange Lounge,
332 Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamani vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. 332 Orange Street, Santa Rosa. Ito nunggu tati kuna hepatitis B. Ya sangat tuni bakilau ko endo naka. Mea dhava ningele itaura na hepatitis B test na madhau sawa. Asama ni lidhula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na nito matubabali mana matirero bakyo. Sakambi bikina manile indike bikator na hepatitis B test. Witartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikomana www.sfhepbfree.org na kena itukutuk matalila. Ai, dobula. Sabada bitik mbeka na bangkara taka. Iyo, dobula vinaka. Sato sa vinaka sa artiko. Sangai raurongo ni sangai adamay na work permit Isa vinaka. Ena sang talangan nilengo nom do nana lelai. Vitali matanga ni sangatiko na pepa. Oh, isa dina. Ayaw saranga. Iya, ena bibuk sarvikle buke kamenda kila rauto ke sona kame. Paleta na daka retungo Iyo, di na saranga. Binangona nga menda do warong kina belongan new and na radio bulan tovata. Na dama? Na belongan new and na radio bulan tovata. Na programa wakarotaki kando vital nota kina na bei kame bukena non bangara kangaraba na itabi bakadakada kay so Amerika rongodi and bei kabi ni wakarombuka ni sibi na ba na tini na miniti bei kemundo Amerika sibi na dua and na tini na miniti na kabi ni lotu lebu bei kemundo eviti and radio bulondo vata San Francisco mekauti kenda vatamai. So enda sa senga sarangan nikla na dabu menda baka talau taka buka singilu utaka sa baka kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka dingo ikimunyo waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na tipgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabio ka kena kozlo surua tatni Kailangan ko na kena pai ng bani kay na manray. Oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Era sarang direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo do limono se o nga wala sarang ali tumiko may nanomota na dio maluma Billy Street. Oya Santa Rosa, California. Era talang ani rito dilibota kan na kemo katalo wasing lebu sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ongko na Radio Bulando Wata San Francisco. Mekauti Kenda Vatamai.
yabu Dina nindaru tu yawa maina ya tulomai Keina yanu yanu tamu kona irai Isa serei manamu yali erui mosi mosi Gai kuria nongo tangi niko kune kune boli Ke ambula nalu bendaru meke mui sosomi Meke mui bakana numi wale nongo seni rosi Osomo sereima nawatigu oilei no sayali mewili libei samai sebataki wale nalo mandaru enduana singandaru ngandi nomu yabu Dina nindaru tu yawa maina ya tulomai Keina yanu yanu tamu kona irai Dina nindaru tu yawa maina ya tulomai Yanu yanu tamu kona irai Keina yanu yanu tamu kona irai Keina yanu yanu tamu kona irai Keina yanu yanu tamu kona irai Onggo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. Dutunga na tuktuku ya dharati kumai na nonde wasininga na ni rongo may bala ni Songo and a kabibenaka ni moni tindendai na katini karuni singa ni vula February wesu retira ramba tiko yani kena Bula Bay Easter Sports Day. Bula Bay Easter Sports Day ana baka idurtiko ana baka rawai na ka tolu sanga bula singa ni vula machi. Baka rawai ni ka tolu sanga bula singa ni vula machi ana baka idurtiko ana Jerry Rayba Ash Park tolu vitu tolu ono lima Ash Street Newark. Tolu vitu tolu ono lima Ash Street Newark, California. Kena i tukutuku matila live i kamni na timio ni ne viva kei tawi tukina na timi ni netball ke na volleyball rau ninge ve tartareani ke ne manitawa ke lani e tabuni wai e na taliboni 526 215 diwa vitu va ono o e ana 526 215 diwa vitu va ono ka rau talangani o Nizel na dhuru ni Dona timi, ruanan rau 5 rau niuni ngaizele ani be Peter Isaac e na vasaiva walu, ono tolu vitu tolu rua walu va. Vasaiva walu, ono tolu vitu tolu rua walu va. Na idhobi wakaro takitiko, membaletan na timi kananganga tiko, e na netball ke na volleyball e a rua rona e a rua na undolu nandola. Rua na undolu nandola na runners up na volleyball ke na netball rona yan dua na undolu nandola.
ni ngole ani waka leo na visuri tiongo rau talangani indalaki sota na kakana ina boli ta kita litunga kina kena veka so mera laki wakamaru ta kita litunga kina na ngone tokelani sana via kata-kata toka mai waka lele na nraki and katolo sanga vuli singa ni vula mati visuri te rarambo tuiani mai rongo di tuiani na non de wasininga ona ni rongo mai valni songo semani songo dava do sa tiko kina, sendo sengila lawa taka tiko, mea na mai tau iawu, sei bura dava. E na tau iawu te kikina na nomundo i songo, se mani dava ngā na nomundo i nā kini songo, rauni ando wako ta mai, na i tukutuku ni nomundo sasanga, se na nomundo i tuba, ka na rauni na mai kathe waki wali tukani na nondo tau wata ni rongo mai wali songo, e na Radio Mbulando wata San Francisco, me kautiki anda wata tiko mai. Rauni ni mbitanga mai viau, ona wuninda kua na Messenger, se na nondo tau Messenger, na Radio Mbulando wata, rau talangani o ni wakotanga mai, ke na radio we tale mata kimbau, tiko talangani na Messenger, na tukutuku ni nomundo sasanga me na mai kathe waki tukani na nondi wasininga ona ni rongo mai wale ni songo. Ongo na rongo may bala ni songo and a Radio Mbulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Nangona sa sibitang kono ono e na rusanga buluka tolu na miniti to manite kono onda wakarongo sere and I kawi na ka ni moni tiendendai sa mbutoma na vanua be ke tau and na tomba levu i San Francisco waka nuni vina ka tiko yani se venga na vanua ni se amatiko me kina na kawi vina ka ni kua ka ono ve wakambula tiko ni kina na sere kata ravongo ve kemdo ke sara na se amatiko mai na kawi ni kua ndo mbula vina ka vilivo na ulango vina ka na se amatiko mai na kawi ni kua mai ndawa samu wakatalanga kina ve te hila tiko vina ka na se amatiko mai nimbula vina ka mbola sorowanga ndombula vina ka na se amatiko mai a Sanangori wakatalanga kina ve JC Tale. Ndombula vinaka na sema tiko mai na kavini koa ke kemdo ke sara na sema tiko mai na bibo no so. Ni sema tiko mai kina go mena nomuni tiko wakambula tale tungani bi kemdo ke sara na turanga na marama au. Wakambimbi tale tungana vena no miongo ve Cheli ke Andi Serra wa mbutaro sema tiko mai Santa Rosa na kavini koa. Sai ko alenga sengati ko ni madala ni sarui vosati ko ga endelani loku yara na vaso ibeka kotanga ya taka nalenga ke veneta mamu opolea miudolata nongu itagu saiko no useni dhaudhau namatamulewa emo mosindina sarabeyau mosibiyau what
bulan 2 vata me kau ti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema mai ngai wase yani.
Era radio bulan do vata na itavi seroea sa mai. Vota kina koe rua sanga vulu ka rua na miniti me vitu na kaloko. Waka nui ni vinaka yani se vinga na vanoa ni sema tiku me kina. Ane kavi vinaka ni moni tendendai na ikatini ka rua ni singa ni vula February. Au kila ni ndo sa wakana mata tiko kina Valentine's Day. Wiki mdo mai viti. Waka nui ni vinaka tiko yani ki roa mai vital no tiko yani ki Mrs. Titilia na itini ane wasininga ona ni dhawi ka lawa. Ke wakao ni adalata. Nengai se kova yani na neito YouTube channel. Tiko ke dene kina na wetala noa ke de sara na vi programa ke de sara na mai rongodi tiko e na nonda vesemati e na via kavi na nonda wata watongo. Waka nui ni vinaka tiko eni kina na nonda i wasiningo na watongo e sana mai dawa tiko na vito na kaloko waka nui ni vinaka tiko waka vina vinaka we kia muni ke de sara. Nanda usema tiko mai we kia muni nanda uase tiko yani na nonda wata wata kato sa mai adawa tiko kina na vito sanga wulu kandua na undolu na leoni nonda tau matabu vale na radio bulan dua bata. Saka levun dina na waka vina vinaka na levu ngani nomuni wase tiko yani na levu ni nonda matabu vale rasema tiko mai levu na tuku tuku ndo mai wase tiko yani ndo mai wakasavui tiko yani ka tiko ngai na waka nanu ni na rau ni na vivu ki tiko waka bibi kenta na samai tu e na vivu nua tani e na vivu mata ni tu le levu i sonda samai tu kina sanda mbiu tu mai kanta samai tu sobe kenda da ngole tumbek ngamai waka ngande sobe kenda enda sa ngole mai na buku ni daka sa da mai waka i tiko tunde e na vivu mata ni tu e so kanta samai waka i tiko kina ia ve kenda tu Amerika e levu na kani vivu ke tu ka ndo mai waka sawi tiko ni kina we waka rarama taki tiko e na nonda wata watongo na radio bulan dua wato ia tiko na usu tu ni kena mai didi waki tiko yani na nonda tu wata watongo mendua na ngoni salaroni na waka sawi tiko ni kina na vi tuku e so member leta na kani vivu ke na we waka rarama taki mai na we tambana ni matani tu e so e na bonongo Amerika na wakabimbi tiko na vitambana ni mbula ke na vei songo karasa mai tau ia wataki tiko me ravukia tiko me vuki ke anda saranga na ngole mai na vi matani tutani kanta sami waki tiko e na bono libungo vida tiko na songo sami sema tiko kina na radio mbulan do vata do ya na Regional Pacific Islander Task Force tiko talanga na Ethnic Media Services wakatalanga kina na Federal Trade and Commissions ngoa na vi songo so ka tutali tu na vi songo lalai tali so era sando sema tali tunga mai ke na radio mbulan do vata ka rakila tiko ni ngona wata e na rauni na mai waka angataki tiko e na vuku ni be waka raramataki ke na nonda waka sala taki tiko na ngone ni viti na kawaito ke mai viti kanda sa mai waka tiko e na vanua levon ko Amerika. Sa mai votongo e tini ka dio na miniti me ono na me vitu na kaloko to tolo sara tiko na tosa ni ngauna e rabakare taka tingo mai nandau ni nraki weekend to e na yasai California ngo ni tona wake la tiko in dona uda ni nraki ndona ua ni nraki suasua e na kawini wuke lulongo me la ke adhoba tiko ani na singa lotu levu o tiana via mai mamada toka ani singa na uda e na singa wakarombuka ia na moni madhango na moni madhamengo moni madhamba labu tiko weekend to na singa moniti singa tiko ni wakadhangi waka na numi tiko kena na President's Day kau nagai wasi atali tiko ani na vika so member leta na vindingi kanda wakanama tatali tunga kinongo e na vanua livongo Amerika ya na bulan November sa adhoba tiko mengo ni kavani ambaki sato tolo wali tunga na tosa ni ngauna sa adhoba tiko mengo ni kavani ambaki ni nona venga rabi boli mai na presidendi o Joe Biden ya na kena vindingi na wakaidhuri tiko na bulan November dan gemi ronga de tiko ani so na kena tuku member leta tiko na singa ni kena wakana numi tiko na nonra wakana numi na presidendi e na singa moniti e ndananga me vital no tali tiko ni kena sa watongo e tine kawalu na miniti me vitu na kaloko na sere kataravango ano via wakambula tiko ni kena ve kemando ke de sara na sema tiko mai e na kavini kua wakambimbi tiko ve marida roko malodha nimbula vinaka ma wakanui ni vinaka tiko yani vingana vano ni sema tiko me kina e na kavi vinaka ni kua wakatilanga kena ve litia tu wakawa nimbula vinaka wakanui ni vinaka talitunga ni vikiomni mbula vinaka vilivo na ulango wakanui ni vinaka talitunga yani se vingana vano ni sema tiko me kina vikiomdo na sema tiko ngori mai ndawa samu te levu ndo mbula vinaka na marama na turanga na ita.
radio bulan dua vata mai vertonan ronro langi ke na uto solo ya ni tavi sera talenga ya usana mai tatau tiko kina ni savongo e tini na miniti me vitu na kaloko venaka vakalevu na vito mani tiko mai na kavi venaka ne moni tendo endayo sava kanuni venaka tiko ya ni vikamdo mai viti vakambimbini do sana dono makatiko ni mataka na Valentine's Day, veke mandou mai na taini vura-vura e sanangore, vakanuni venaka tiko yani Happy Valentine's Day. Tonanga me virunga din domo talitiko, e na neito Valentine's Day, de sana sokina nei talanoni Valentine's Day, Vakanuni venaka tiko yani, se venga na vanua ni se amatiko me kina na kavini kua, veke mani na dhalata na nonda i wasiningona vata, Sangana lenga, ninga siko vayani, subscribe kina nito YouTube channel, ayana radio Bulando Vata, and a YouTube, moningili rongoda kina na be porakaramu, vitala noa ke te sarendo me baka idurtiko yani, and anonde wasiningo no vata na vea kavi. Nomani to kaningo una vuninda kua, usawa kanuni vinaka tiko yani vea kiamuni, and a kavi vinaka ni kua, me dhavananga unanda na gai verongo din domo tali tiko kina, ni te waka tengo tokomanda. Happy Valentine's Day. Sekabulana musoni miabu Talai kandomoni beyau Nukula serau Isanongu Toto kani mundre bidangi Nukubuto tawangui ledali Nongui ngandi Isenang Usoni uasabiau lalaki Sekabula tumai Na oma auniva Sebana biau mai wasaniwa Ulini tu au uliti kokina Kena rasa kamida Ulini tu au uliti kokina Kena rasa kamida tu au buliti kokina Malataka